Сізді көптен бері іздеп жүргенбіз анан. Ну, в общем, сіздің қызыңыз бар. Силер адашып атат окшойсуңар. Андай болушу мүмкүн эмес. Импотеншің бе? Біздің қошнауыз Азамат жақсы жігіт. Киінгені де аккуратный. Дайыма жылмайып салам береді. Так бір уақытта жұмысқа кетеді, так бір уақытта жұмыстан келеді. Жалғыз жашайды. Точно. Маньяк. Қызыңыздың аты Бегимай. Бегимай балдар үйінде өскен. Бегимай эми сиз менен болот. Имай, Азамат. тамеки барбы? Иә. Сен паханың ба? Тазы балконский ғой? Матушкам тартканым рас болуп тур. Сіз по жизни ким болосуз? Архитектор. Чертила турбайсың, Престиж VIP Grand Habibi Elegant Строй Групп. Элдер жаңыдан құрат, а биздики уже турат. Эмне кеңешим жакка жокпу? Наимага жакпай калды окшойт. Спасибо, не надо это. Индус болгондон кыргызча сүйлөбөйсүң. Башкача сүйлөшкөнгө желанияң барбы? Кызым, каяктан болосуң? Каяктан болосуң? Таластан. Таластан болосуң. Сен боюнда бар болгон апам таштап 17 жылдан кийин эле пайда болдум. Қызыман отказ қылдым деген заявление жазыңыз. Терпиласың бе? Красавчик. Эми сенде дагы туберкулез болот.